Ikaze nshuti z'akadasohoka ku muyoboro wanyu LTV News/English, ngiye kubagezaho incamake y'amakuru turi bwibande ku busesenguzi abantu bari kugenda bakora ku mbuga nkoranyambaga n'ibyo abayobozi bagiye batangaza ku mbuga nkoranyambaga zitangaza ibijyanye na leta n'imiyoborere y'u Rwanda n'ibihugu bya Afurika. Twakomeje rero, abantu bakomeje gucicikanya amakuru hano ku mbuga nkoranyambaga muvuga ngo FDLR ngo igiye kuzifata u Rwanda, ngo u Rwanda RDF ngo iri kwifatanya na M23, ngo FARDC ngo igiye kwifatanya na RDF, ngo byanze byabaye rudubi, inama zagenze gutya zunga aba bagabo. Ibyo ni ibiki muba murimo? Muzi ibyo ari byo? Icya mbere, ntabwo muri abasirikari wenda ngo muzi amakuru. Tugendeye ku basirikari b'u Rwanda, bano baciriritse ba Rushaki cyangwa se n'abandi bose, hari umuntu usibye n'abasirikari bakuru, hari umusirikare wari wakubwira ko hari ukuntu bimeze? Abasirikari bakuru nibo baba bazi amakuru, ntabwo bari bayatangaza. Igihugu ntabwo kigeze kiyatangaza, nta kinyamakuru na kimwe kigeze gitangaza ayo makuru. Muyakura hehe? Yego reka mbyemere, wenda byashoboka, ariko se kuki muri gukura imitima abanyarwanda n'abandi bose, mugatuma batarya ibyabo neza ku mutuzo? Intambara ivuye kuva 94 FDLR yajya muri Congo imaze gukora jenoside, aya mahano wenda mu mwaka yigeze guteramo kabiri u Rwanda, kandi nabwo ibaza umusirikare uraza akajya gusahura no kwiba igitoki akajya kugurisha ku isoko. Ayo ni amakuru yavuzwe ku mugaragaro, byaragaragaye. Ese umuntu nk'uwo mutekereza ko yaza gufata igihugu? Reka nze mbabwire, RDF FDLR nako ifashwa n'igisirikare cya Congo n'ubuyobozi bwa Congo, kugira ngo n'ubundi babifashisha nk'ibikoresho ngo bajye guhangana na M23, ikabarasa ikabaka intwaro Congo yabahaye, perezida wa Congo yabahaye, bakazibaka, M23 ikazibikaho. Se murumva abo ni abantu baza gufata igihugu kweli? Mugabanye ibyo. Mbabwira ngo abantu bashya mukore subscribe, ni iby'ingenzi kugira ngo muzajye mubona amakuru ya nyayo. Abaturage aho muri hose muryame musinzire b'u Rwanda, umutekano urahari, ingabo za RDF ziri maso n'ubuyobozi. Ntabwo imyaka 30 n'ingahe ishize, ntabwo babaza gufata igihugu. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, mwarakoze.